Aponu gevnu yore tanka vargi Aponu gevnu yore tuwa vargi GS vimana mele laggi laggi yeah yeah Gamat ratri palle gauji masti Come on come on come on guys Dakaya talent try Happy weekend enjoy Korea Dorke amme mama no mayano yeya tummi Amchi gaile ekade media Yo re etana sodi echana yo re ullasu ottu meltan yo re etana sodi echana yo re urdasu vari vattan yo re cricket khela together yo re maritu boundary sixer yo re pulara amka manglura yo re wandu ya khushi sakka Khaya, sama khaya kha Pongolu ponta nainche varantu Recipe navi food kotantu Halu devaitu pottantu Yeah Jirai bonta santantu Samosa vairi Tomato sauce rakonu mari Baby corn hula Shamai Bhakti sarai piyava cabbage butti Cool ice cream Yo tuva khartana sodi echana Yo re ullasa ottu meltan Yo re etana sodi echana Yo re urgasu vari vattan Yo re cricket khela together Yo re maritu boundary sixer yo re kulara amka manglura yo re wandu ya khushi sakka Youth of GS we have worldwide platform for better life GPL world kitli wonder bisoru China handava yo re etana sodi echana yo re ullasu ottu meltan yo re etana sodi echana yo re urgasu vari vattan yo re cricket khela together yo re kulara amka manglu yo re enjoy Korea together yo re wasna GPL to never Kodial Sports Association GPL Utsav 2023 February 10th, 11th and 12th तक सह्याद्री कॉलेज ग्राउंड्स अड्यार मैंगलोर तुमको पूरा जन के स्वागत।